بسم الله الرحمن الرحيم Bakalan mo na yung tuloy ng inda. Kapag sumay pa, pagkakapaysa natin ka. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ha kama Islam, alhamdulillah yarin isab kita niyo ha jaman na to amuin long tapangadjian sing kita niyo imingat sin ini hikaamo sin hinang na to hapag agama amunin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam piag agamahan na to supaya ando kaylo na madawhat na to inangan-angan na to katan pakarayawan hatat kala iurol na to madtumadto in hikakugdan sin amal na to hibo daing kiaunan niya wajib asawa sunnah subay na to tuod pagtuyuan ingaton paamuhunin hinang na to supaya wayroon siya pagsusun ha adlaw gana-gana. Naman jari impangadyan na to hawak to ini perkala dahing mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta bukon sadya siya sunnah long ta amuin biasin pag-iyan mundong niya bang mo hinangon makawakaw karayawan bang mo siya hinangon na dili sab kaw masiksa atin na wayron day sab mga kasaan sa sumagawa kulang sa jen amal sin kita. Ang pain sunnah, landot tod kakunahan sin kita, karena in kamatauran sin sunnah, na mahinang sabab hika panupak sinamal tawala siya na tibuok. Amo, ting kamaksuran tod. Naman jari, in pangadyan na to hawak to bihaon ini, amo na in laungta hak sin anak, dain ha amin usba niya. At niya, makajari kita imihan, dain ha ama niya. Amo na in pag-iyanon pag-akikah. Ini katan na hambok perkala malaggo ini ha ngan sin pag-iyanon anak in subayad to longta hikatukbal sin maas in amin hak yadto paanak niya sabab na inbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in tungod pa amin perkala sin pag-iyanon akikah bang tahibutang haukuman beta doon haon long niya al akikah sunnatun muakkada lil qadir at niya sunnat muakkad at sin sunnah muakkad ini masuk siya pa wajib ini hamang at tao makakaos di makakaos kanya na wayron day sabiyan to mga kasaan bihan sa sumagawa inyad to tiya takaran day sab kita sin ini sara ko no makabaak subay niya rari kalupahan in amuin parkala ito subay niya ra hitoy sampay long niya bang di na ini abutan sin maas hawak to sin kabuhi niya manjari ra imbata yad to magaki kasimbaran niya bistahon dayad to sin Allahu Ta'ala dain haama niya sabab nalong niya biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan si mahasil sin anak di halauman sin gumi ini sibo da pag-ibadat ataw alta inyad to manjariyad to ini bistahon dain haama niya amad to ini
Bat biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya lang niya, anta wa maluka li abik. Ikaw ya bata, baran mo, iban sin alta na usaha mo, suko sin ama mo. Bihan. Naamo yadto. Anta wa maluka li abik. Yan kita magsabot sin namin kahalan sin namin hadis yadto, bang may tayad to, kaya bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa di kita haamuin ini pangadjian tayo niya. Uno yung pagyanon akika. Laung niya al-akika hiya syat tuzbahu lil mauludi yawma sabi' wiladati. Yung pagyanon laung niya akika, amo na intiyo gila doon hay ni kambing, bang kita magtawag kambing, atawa kiwas, atawa uno-uno na amuin laung tahayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo muslim amin manjari nato sumbayun ha aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu lang niya hikapito adlaw daing ha amin kapag anak ha bata-bata yaon at niya pag-abot hang kapito na amad tuto din waktu niya bang ibarat mag ini sin waktu amo natin waktu umulang buok ha amoyin waktu sin pag-akika. Nabangyad to di Jumato ha waktu yadto amo na ini sumuno hang kapito hati niya hikahang po tagupatadlaw ang panaisab niya patudyuhon day noon ha bang siya makakaos ha waktu yadto. Nabangdi long tamaon doon ha amoyin hikahang po tagupatadlaw doon ha kakawhaan tag-isa adlaw. Na, bang sa upa, mari pa maabot doon, hati niyari pa kakausan, paaunon sin ini ama in yadto, na di na adlaw kumugdan bihan, mapuas dahil hakawan tag isa, adlaw, ikakawan tag dua, ikakawan tag to, sampay pa ko no waktu, buat malingkan ni naturan sara doon haon, ko no waktu makawaak siya, hikapag gasto, ipamisi namin hayop susumbayon niyaon na subay niya us-uson hinangon bihan. Biya dasing katan amuyin wiya waktuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan ibadat piyang daakan niya. Allah ta'ala in iniganta sin waktu biya sin sambahayang bang dumatong na in waktu zuhur nari manjari tahalaon subay niya ito hitunay ha waktu niya. Bihan. Dak waktu asar damikyan, maghrib, isya, subuh. Bihad tura. Damikyan yung magahadji. Bang maabot na ini long ta jukup-jukupan na siya, makakaos na siya madto, at ini maingat na siya katan magtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to siyang paghadji, sarta makakaos na siya haalta, iban sing ginawaran niya long ta kakausan niya na manaw madto, na di man jari tahalaon intungod pa ini paghadji subay niya hitunay na bihan bukon kita magganta sinamuin waktu sabab na in mga yan katantan Allah subhanahu wa ta'ala in nagdihil kato sin waktu yan biusan sadya kita sin mga waktu sarta lamud siya rin ha mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari laung niya doon hayaon, in akika, balikan ta, sunna muakkada lil qadir alayha. Ini, in hukuman niya, sunna muakkada. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, kullu gulamin rahinatun bi akikatih, tuzbahu anhu yawma sabi'ih, wa yusamma wa yuhlaqu ra'sah. At ini pagyanon pag-akika, tungod-tuod pa aming pagsumbay sin kambing yaon, laung ta, in amuin bata-bata biya sa pantun kiya sanda. At niya, bang maakika na sin ama niya, biya sa pantun, nalukat niya rin ang hapagsanda ito, kaniya. Na, sumbayon laung niya roon ha amin adlaw hikapito, kaniya, sarta doon hayaon nganan na siya sin sa reyaw-reyaw ngan. Ikaw ni magpi, sinamingan sa reyaw-reyaw. Sampay biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sa reyaw ngan hipagngan habata-bata amin siyabot sin Rasul induangan Abdullah ibn Abdurrahman. Bihan.
dua. Hati niya ipon sin Allahu Ta'ala, Jalla Jalalu, iwan sin ipon sin Tuhan Rahman. Amo na yung Tuhan baing ulungon, baing kasiyon. Amo yan tuin, ini sa rew-rewngan. Na, manjari, bukon tanganan, sinamon di namin siyang kaingatan, mangunin maksud niya, uning ngan niya, bihan. Aun kaibanan bihan, maunit namin siyang ini, kuanon mo, basahon. Sabab na, in kaibanan, matao din biya mga maggaan ba, nakalando na yung kuan. Na yung mahunit bang, amin maksud mo maggaan kaniya pamarayaw, pag-ubos yan ito, makaharap paro kaingin pag-inuuno sin tao, pagbatbat sin tao singan niya, na adakala mahinang padto, biya gagat nakula, haamin bata-bata yaon. Biha, nang kana sa reo-reo, amo at yung batukon. Manjari, doon hayaon, laong niya, unuin hikmat, hangkan aununin pagkakika. Akika. Laong sinini tausog, paghakika laong niya, paghakika. Aun magtawag laong niya, magpapurot, sinbuhok. Inya to bukon yan to, nga aning pagpapurot yan to, haaturan. Sabab, bukon insyabot doon haon sin pagakika, aming buhok, ini igan. Adapon bukon day sa pagpurot, imaksud niya, biha. Ang kanna suwa ito, din mga kaanak kan bihaon labi, marewa, sumuhod nila maas nila, bang nakaamura ka inuno. Inamin pag-akika kanila, imaas nila. Uno, naurol dabaha, insun na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapag hinanghayad to, adakala wala nakaamo. Sunnat sin siyo-siyo biya mga ingkya akaran biha, nando kaylo, na malupas inamal sa laggo-laggo, bihan amin hinangunta, impanganal tato nakaamo na pagubos, wala to Nahambok yan to lang takalugian dakula kato. Bihan, namusad to. Na, sabab namin sanin kami ini, na nangasubra kami hamaas na mo, bang nakaamura kayong pag-akika nila kamo. Nasambil, kaya ba'y taman kamo, sinula nakaamo, na namaid kami bihan, sinamuin hati niya, mag-akika na kami, simbaran na mo. Bihan. Naamad timbya mga nagkahinang gimato. Sabab mabaya kami, matayma sin Allahu Ta'ala, inamuin amal sin maas na mo. Patungod pa amuin, kapatot sin kami anak, dahin kanila. Hasupaya, sibu-sibu kami makatayma sin karayawan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di da malugiin ama na mo, di sab kami malugi. Bihad to, mating kamaksuran niya. Na, amo sa ito, adakala na mahinang sabab ito hikalugi ka to, bang tali pa amuhon. Labi-labi na bang aon, doon haon, kaagaran ta hinang. At hitakad ta inamin hinang niyaon, pa amin hinang paningod-singod bihan. Habukon na ini aturan sin pag-agama. Bihan. Bating kaibanan, napagpatudyuhon nila papag batukon niban sin mga kabayaan nila pa aunon bihan. Nari, sabab aon niya on aturan, aon siya waktu biya baita. Bang maabot na hika 7 adlaw, imbata-bata, amo na ito diyonin waktu panagnaan. Bang di kakausan na waktu yaon, ha, hikahong po tagupat adlaw. Bang di pagkakausan doon, hikakauhan tagi sa adlaw. Bihad to inamin aturan niya. Hasupaya matayma. Sabab bang kita magpisin waktu na, adakala rin matayma sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inamin amal dito kato. Na, long niya, in hikmat doon haon, sin pag-ianon pag-akika, amo na in pagsukur sa lagu-lagu pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sin diatungan in maasyaon sin nikmat sa lagu-lagu ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min nakabak si anak. Sabab na hipag masusayan sin tao, ini magtiyaon bang wayron anak nila misan. Hikasusa nila. Biyan, ang kanasambil makalanggal pa sa raing kaywanan, sin sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasal sinamuin, mabayatod sila makabak anak. Sambil, ini, angguhon nila yung anak sin tao, simbukon nila anak. Ampay niya dupyang langan sin, ini akamata, tanda niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahinang niya sin wayroon pa siya, naraak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin iyanggo niya anak hi Usama ibn Zaid, sambil dia niya nagkuliling ha Baitullahil Haram, iban biyayta niya taukatan, inhijaid anakku, inhijaid anakku, inhijaid anakku, sampai doon hayaon yung pagtag kan Zaid, hamaon waktu wihan long niya Zaid ibn Muhammad, hi Zaid anak hi Muhammad. Nahampabukon nito.
Ngayon nga, dubiyatal na sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod pa amin pag-anggusin ini dua longta iyanggo niya ama imbukon niya ama, iban iyanggo niya anak imbukon niya anak. Inya dubiyatal sin Allah subhanahu wa ta'ala sindi man jari bihanto. Maka jari kau tumag ini ama bang amuin longta ini ama mutuod. Atawa tumag ina bang amuin imanak kay mo bihanto. Na, nikmat long niya sin nakabaak siya anak bihan. Sarta hambuk yaon deng hamangaran parsugpatan sin iniipon iban sin tag-ipon in tungod pa amin anak yaon karna in amuin bata-bata doon halaw man sin maas hambuk siya rin mga amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala hamaas. In pag-ipat sin amin maas sin mga kaanakan nila. Iban sin pagjaga. So imana niya, bang siya piyangandol sin Allah Ta'ala ha, dua maa sin bata-bata, in bata-bata halaw man sin inaama niya, ibadat sa lago-lago. Sin dua maas. Ibadat. Nahangkan na isab, in ibadat yadto kataan, subay yadto kakantian sin mga kaanakan hawak tubang in sila lumasag na, amin biya sa pantun makasubli na sila, amin mapatot sila na umayo po tamaas nila, amin sila isabing sumubli mag-ipat, ha, dua maas nila, bihan, bang imaas nila malaas na. Hasupaya isab, makaapas sila sin ibadat sin maas nila, hawaktin sila siwi-siwi pa. Ang kanasambiling kita ini, bang kita sumujud pa Allah Ta'ala, sujud kahinapusan, manghindua kita. Rabbir firli, waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuna ako. Iban ampunin dua maas ko. Sarta kaulungi ako, kaulungin dua maas ko. Biasin ulong nila kako. Simpagayupot nila kako. Biasa kaulaw la biya amin ini biyaitaan min Allah subhanahu wa ta'ala ayupot tahina ko kay ama ko biasin pagayupot nila kako. Amin wala nila ako piyasaran. No, ya Allah ay mo pasarihin ako kay ama ko. Bihadtuin sa pantun niya. Naamadtuin sa lago-lagulong taring mga amal, labi-labi na tuod. In kita ini, hangkan kita piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala manusia, supaya makapagtagipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamadtuin niya apasin kita. Na, inyaon, longta, beta nakato, in tungod pa amuin ini pag-ipat sin maas hambuk siya rin mga amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ini dua maas siya unimipat sin mga kaanakan bihan. Manjari tungod pa pagka nasabot tayo akikawat inya onlong ta insyabot doon ha unin pagyanon akika munin hayop sumbayon in inikatan hihinangan da sin Allah subhanahu wa ta'ala katan aturan. At inesuway ta ingaton inamin sipat si mga hayop susumbayon. Biha, uno inamin manjari siya hapag sumbay iyaw. Na manjari biyay ta matusin sara, aturan sara, ingkatan sin hayop, amin manjari subayon hapag ianon udhiya, amin pag sumbay singkit tabi si mga kurban inyaon katantan biya dahatin sipat niya katan haumul subayra magsibu haamin dayaw simbustan sinamin hayop yaon sibu da siya katantan sa sumakawalam niya on piagbiddaan niya awon siya doon haon makaakading katan sin pagyanon sumbayon haakika maon pa udhiya sumagawa di isab makaagad inamin udhiya harap pa akika. Nana niya aun piag ini salisihan nila. Di sila makapagagad. Mayta. Sabab imaksud sin udhiya pag iyanon, imaksud doon hayaon amin dugo gumawa dahil ha amin hayop yaon amad to indihilan sin Allah Ta'ala pahala. Amad to. Nampain pag iyanon akika, intong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon ha amin maksud sin pag-akika, uning kamaksuran niya. Imaksud niya pagpajamu. Pagpajamu. Na, pagka siya pagpajamu, ini aun doon haon lang ta,
di manjari paagaron mo ini ni akika harap pa udhiya. Di sila maguno, di sila magakad. Sa magagad sila bang aon doon ding mga amal in amal yon pagpadyamu manjari sila magakad. Bihad to sayan. Na inamin siyabot doon hay ni kambing sabab na amuad tuin na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga ini pagsumbay ito sampai kiyabay ta diha sa taod-taod hadis imbunal niya na lando matao din hadis na sabot diha tungod simpag akika sampai miabot siya ka numantag 7 hadis. Yaon ka kitaan mo dahil ha kitabi Bukhari amurain Muslim wayroon ha uno niya wayroon kaya riwayat dahil ha Muslim sumagawa yaon kan Bukhari Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad Ibnu Hanbal, Muwatta. Amad to katantan. Kaya sumagawa, dahil nga mga yaon kataning kiyapunan sin maksud doon na longta tiyo-tiyo da in mabasa ta amin yaon nakatantan kamaksuran sin ini pagbisarahan taroon na ini. Manjari, in amin hayop, pagsumbay hatungod sin amin akika, di magsibo iwan sin pagyanon udhiya sabab ini long tabang hasipat magsibo sila katan hati na subay siya wayroon satsat bang di manjari ha udhiya inamuin long ta pingka di day sa manjari ha akika sa plungin tay nga di day sa manjari ha pag-akika bang siya limpong inipon di day sa manjari ha pag-akika bang siya uto din ikog, di sa manjari ha pag-akika. Bang siya baliin tandok, di sa manjari ha pag-akika. Bihad to rakatan. Sa insarayo-rayo sumbayon doon na amuin, pion mo matambok. Sabab yung maksud labi-labi na tuod, pagpadya mo. So ay mataod-unod. Hati na bang mataod-unod, mataod din makahampit. Bihad to yung kamaksuran niya, sabab doon bistahon sin Allah Ta'ala ha, taod sin makahampit, intunguran sinamuin amal mahasil mo dahil nga Allahu subhanahu wa ta'ala bukon biya sin udhiya muna amuin kuan biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam into sin dugo ubos yato amin palabayan sin mahait iliog niya amin pangsot sin dugo yato makauna impanayma sin Allahu ta'ala sin amin amal niya yaon dahil sin ang pangsot sin dugo mabot palupa. Nasarta in timbangan niya biyayta, in tiap-tiap bulbul sin amuin hayop yaon, tunguran sin Allah Ta'ala katan pahala. Bulbul. Banus sin bulbul sin hayop yaon. Nakatuy kuno, imbanus niya. Naamo yan, ang kanna in mga kaibanan, aon biya mga ini nikmat dihil sin Allah Ta'ala kanila, nabukon sila maog magkurban. Bihan, bukod sa dyan sana may maghaji, magkurban. In kita na, bang aon doon na haon lang ta, hikaabot tayo pamihayop, na may marayaw. Daran kita. Biha. Amad tuin, dahil ha mga salaggo-laggo amal, sabab sa milweta doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil ha mga sarayo-reyo amal lang niya, amo na impagpanaog dugo. Hati maksud doon haon kinaya simpaguno, pagpasumbay sinhayop hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo ito. Manjari, hindi ini siya butlang takambing sa sumagawa, hatungod isab simpag akika, nakabidda ding hakatan pagsumbay, sabab, in tungod pa amin ini susumbayon, in kambing langta, magsibo ibang katan sinhayop susumbayon. Bang tungod pa pag-akika, in sumbayon mo langta unta, hambuk da bata-bata imara. Biha. Nabang biya ita doon lang niya 2 kambing, na 2 unta isab. Biha. Atawa, 2 sapi, 2 kabaw. Iban uno na rin mga ini kambing bihan. Ginisan sing kambing, sambil nakasud doon na mga usa na sabot nila. Sambil usa. Manjari, in waktu sin paguno, pagsumbay kaniya. Eh, waktu si pagsumbay kaniya, amo na yung biyeta dito, hikapito adlaw. Dahil kakuha si bata-bata.
Hikaruan niya, hikahangpot tagupat adlaw. Hikato niya, hikakauhan tag isa adlaw. Nabang di maawon habihad to, di mapadya to, nakuno-kuno na amin aon nakawaakan sinamuin magpaaki ka, haanak niya bihan. Na impagsumbay, longta, subay ingkatan, ini longta ama sinbay, ibutang tana, ama sin bata-bata, amuin labi marayaw siya inmag, sumbay sin amin kambing susumbay unyaw. Sabab na muna labisan in amin kusog sin amin niyat sin tao harap ka Allah subhanahu wa ta'ala umalok patuan Rabbul Alamin mangayo sin amuin pahala sin hinangyaon mamua silang ha ini ununia dahil ha amuin amanat sin Allah ta'ala kaniya baran niya bukon amin dumaak siya isu tao yan. Sabab na, biya na sinagi, in ibadat, sin tiap-tiap manusia, siya maghinang. Di mo ikapangdak paruwaing. Amura kuman jumari, bang siya pamari mo kakausan hinangon. Biha. Suway mo hinangon, magsambahayang, suko mo, ikaw magsambahayang isa-isa mo. Uy, makatabang kayo mo, magpuas sa ramik yan. At kanya kita niyo magunan. So, in labi marayaw, pag ikaw siya pag-amanatan, ikaw bangun. Ikaw yung magpadyatuhad to. Ang kanain kami, sindito pa kami ha, ang sipakula yan tubihan, aon mga magdaak kamo, na in kami, hiagad na muna inawin pang hindo sinakama, magtuy-tuy, na lang, na pagkainiwi ang mga panagnaan, na magpangadyi na kita niyo kaagi. Habihayaon, kami himinang, sumumbay, sa sumakawa karikaw, wihayin yung kaagi pagsumbay. Pagbalik, bang aon na siya anak mo, yumato, nabalik ikaw na magsumbay. Manjariin kami bang mo imbay ito na kumaon da kuman. Bihad to, labay na mo hipaglangog. Amo anim jimato kamo, sindito pa kami longta, nangangadjiha, pula Arab. Bihad to. Sabab na muna, subay maasin na amin, muna mag-ingat, bihan, hasupaya siya mainang imam sin family niya. Magdarungan, sabab nabirita sambil kato, arrijalo, kauha muna, alan nisa, in amuin kausukan, magdarungan sin pakaradyaan si mga kababayan. At inabang yung kababayan, danin mga kaanakan katantan, bihan halawin sin pamagay. Naamoy to. Na yung pagsumbay, biyaway ta da kato katan, in katan hihinangunta. Muna ilaring suway siya mahait. Bang aun dapat amuin labay makaminsan yun, magtuy-tuy muklasin amuin, nyawalihan sin amuin, inihayop sumbay mo, supaya lang nari makananamsin, sakit inamuin ko, inamuin sumbay mo yaon. Kaya siya mahait. Naman jari bangkaw maghuya, madtubihan, subay siya makataas sinamin in, subay rito damin, pag yanon sin Arab, haamin naharlaw niya. Hati sin nahari, amin diha, hataas sinamin, ang sa butig-butig sinamin, kwanta ini. Sinamin liog tayo ni, pagtawa ko sin English lang niya, Adam sa Apple. Ang imin ini. Sa ukat nin, Apo Adam nakakaon sinamin, Apple ito na bang aon butig-butig bihan lang niya na, amon sanin, ini, mutigin namin pagkaon sin Apo Adam. Yan, mga yato na, sila ito yung bihan nga nagtukod-tukod siya dyan. Bihan. Nasubay siya makataas mari. Bang siya makataas mari, ang pasya na uto din ukat di hakid bihan, dua, pagtud mo man tubihan, nauto din doon, pag sibog sin mahait maripan si pak nauto din di, magtuyin, ini, hayop, laong tama uno. Lawa magtuyin uno niya. Maiging sakit magtuy-tuy rin ha, pamaranan niya. Iwan di niya na ikatukayan. Nawang siya makababa mari, maglapat inamuin. Gunggungan niya yaon. Sabab wala doon inukat dakula. Inukat dakula, yarili. Amaning kakunahan tuod, suway siya mautod. Inukat dakula. Inimpiag hambuukan sin ukat, di amin, ukat maripa umuy, sin marila pababa katanta. Nabihad to. Naamod tin aturan niya. Naman jari doon hayaon long ta, ini pag-ubusyad to, in aturan sin pag-ayupot sin amin, ubus sumbay uned to, na long takawaon na unod, puklason deng habupog. Sarta hambuk deng ha mga aturan niya, yari was sound tarayin hadis pag-ubus, urul-urul, tahambuk-hambuk.
ini in bukog yaon di manjari siya uturun ha amoy in gitungan niya. Subay puklason ding ha luluatan katan. At ini aon luluatan sin kita ini wiya sa pamalimata ini bihan di hasiko di ha amin puol ini puklason din doon sa naigon mo na amo nain unod bihan. Napagkubos ito bang siya maigna, sampay simbukog yan ito maigna, manjari rato adjalon magkakadiwan sin uno, ayaw hadya siya bagbagon. Bihan. Hati na, hatungod siya namin dugaing yan to, sin odhiya yan to, nisan mo ito po sa to nimbukog, mayroon ta kwan niya. Amura iniin amun biyeta, yari rin diha, hadis, bangtay ni ma, ini, urol-urol na katantan karihilan, sin maksud niya. Napag-ubos ito, bahagi unlong niya magtuin amuin unod. Iwan na sin bukog ito. Pag-ubos, pagbahagi magtu, inhang kabahagi, amo na in adjalon sin pamilya on, pagsawsawan niya sin family niya, inhang kabahagi, hipagsarak ka niya ha, barhajat. Long ta mga miskin. Bihan. Inhi katong kabahagi, hipagdihil niya mga bakay-bakay niya, bihan. Misampay kaunan simbakay niya, yadto mga dayahan, manjari niya dihilan, hangaan bukon siya sadaka, ingan niya hadiah. Hadiah, hati niya ka, ini, bahagi magtubihan. Naamo yadtuin, ini, yabay tadoon haon, hatungod sin, ini, pag-ayupot sinamuin, ini, siyumbay yaon, amo na yung pag-anon akika, amo na yung hayop, naman jari doon hayaon launta sampay aon pa rin ha mga ini panghati si mga ulama tungod pa amin parkala yaon long niya uno man jari papag akaron inamun hinang yaon pa dugaing hinang sabab doon hay ni sumod na yung pag-ianon aon wakto kasaan sin ini mga maghinang kaniya mapaakada amin bukon mapatot akaran besin di majaturika to. Yan si magkahinang si mga kamaasan ta, nakaunayad to, mga pagtiaon bihan, na in maksud sim pagtiaon niyaon, aon doon maksurun niya. Amo ng pagyanon pagpadyamo. Sababing pagtiaon yan, pagpadyamo man yung maksud doon. Bihan. Hati niya padyamon, bihan na sim pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, habukwag ting sahabat, nakasud palaon sin ini masjid bihan, nangangari-ngari siya, iwan naglalanda na mahamot magtubihan, long niya ini bang biya kato biya pit biya long niya nakarukaing kaw ring kamo katantan biya na makay kaw yan uno ba inji matukay mo long niya Rasulullah nakaasawa ko long niya uni nakita niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya aulim walaw bisya pagpadyam ko long niya misad ako manambok kambing. Hati na maksud dito pag sukor niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin nakawak siya uno. Asawa. Hati na pag sulbiya na sin bata-bata, nakawak anak, hati na suway siya magpadyamo. Pag sukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sin mga yan. Amo yan. Na inyaon lang ta, hatungod sin parkala lang ta magjatuha, nakaunayad to, sampay di mato lang ta, sambil pa, biya na sinagikubaran na mo kimugdan na biyad to, na bangaon na magtiaon na magasubo na long nga in sapi ini. Sumbay ini long nga hisiw naman ta in kuanon dunhan. Wala na akika. Bihan. At long nga sumbayon ta na kurban. Makarasa ini pito. Bihan. Na maglag nga sinisiyon wala nakapagkurban. Inya turi man jari mahinang sababing maksud sim pagtiaon hipagpadyamo. Dugaing maksud pagpadyamo iwan si dugaing pagkurban. In pagkurban aturan aming sumbay untod siya ka na tod sim pagkurban. Bihan yan. Aon kaniya aturan. Di man jari magsud ing katan. Di siya man jari magsud, man jari sila maglamod. Aon waktu. Biya si magtiaon iban sin aki kay ni man jari maglamod. Sa sumagawa suway dugaing. Pagkain inyaon karuaruhang kamaksud biya sim pagpadyamo. Impagaki ka magpadyamo, impagtiaon magpadyamo, manjari siya maglamod. Bang magkugdan in waktu yan to. Magsibu, hangpot, hikapito, hikangpot tagupat, hika, kauhaan tag isa, at tawa ko, kuno na adlaw magkugdan bihanin, pagtiaon yan to,
manjari in kambing yaon na tawasapi yaon, hilamod na dito kataan at jalon papagdunganon. Habang mayan impaghinang nga amin aki kayaon, maakadinaturan niya, amin di manjari balion yung bukog, imanjari pusaton, puklason hadjari nga katansin, luluatan niya, hilamod na madtupa uno yaon, na manjari magsaw na yung kataan. Habang mayan, in ma-invite doon hawak to yaon, makasudin to na sabot. Yaunin, ini aso kampong sin, amin nagparkala, hikaruan niya, yaunin mga miskin, barhajat, amin maksud tuod suway amin pajamuhon, hawak to yaon, iwan sin mga bakay-bakay, mga ini langta doon hayaon, isusyo na amin magkilahi iwan sila, misan pangkaon ng tao dayahan, bang man langta makasud doon into tumpukan yaon. Manjari sila magsauroon, sabab imaksud sin duwa yaon nag-aakad. Bukun biya si maksud sin, amin pag korban yaon, aun tuod, dirihilan day sabihan. Sabab ina korban yaon na, damit yan, inya to katantan, amoy in kamaksuran dakula doon, amo na in, pagsarak ka mga tao barhajat. Ako nahanbihan, labi-labi na isab, inamin tungod sin pagsumbay yaon, bukun parkala sin pagpajamo tuod sa amoy in pagpanaog si dugo, dugain niya namin aturan ni bihat to. Nali makapag-akadiban sin dito. Naamo yan. Na manjari doon haon long niya ini tungod pa amoy in biyita sambil doon haon hadis muna basahon tayo nambuk hadis panagnaan di tanan ni maurol ingka numantag pito hadis sa buton doon ni sumakawa sumud na riha lawman ini aun doon hangon adakala ring ha mga ini maka unuyaon maka paguwa sinamoy in hadis adakala pagtawag lang niya waham hati niya mga madto aun mga hinang doon haon wala nakaakadatoran sara biya si mga hinang hatin po pasing kajahilan. So tagnaan ta in hadis riwayat din kan Hisham ibn Urwa anna Aba Urwa ibn Az-Zubair kana ya'uqqu an banihi adh-dhukur wal inas bishatin sya. Long niya riwayat din kan Hisham ibn Urwa nagbayta long niya in ama niya at inihi Urwa ibn Az-Zubair in kaaunan niya bang siya mag-akika ha mga kaanakan niya usog iban sim babae hati niya hambuk-hambuk da. Sibo da yung kaaunan babae at tawa usog hambuk-hambuk da kambing. Amuad tuin na hinang niya. Na alam sin Malik, al-amru indana fil akika, anna man aqqa fa innama ya'uqqu an waladihi bishatin sya adzukur wal inas. Amuad to. Hati niya, amuad to lang niya inbiya mga jimajatuha waktu nila yan to. So, muna na ha, jaman nila ito na mataod long tain, biya mga kulang kabus, kulangin biya mga, maunitin pag-usaha waktu nila ito. Sabab sinamin lokal, bihan, makabaita na kita na igang. Bukon sila long taluhay, magdini lag kabuhianan ha, jaman waktu ito, iban nila, kaya bubutangan nila, namisan niya nun, buhangin katan. Wayron akong tumbutumbuhan. Bihaon dabihan, nagtubuan na pasalsin, na nagpamina sila lupa dahil ha Afrika diya maun hiyakot kaya paglamo di man buhangin natiubuan na sin bihati namin nagjato sa atin po nakaw na ito na mahunit na laong niya walaysatil aqiqatu biwajibatin walakinnaha yustahabbul amalu biha wa hiya minal amri alladhi lam yajal alayhi an-nasu indana fa min paman aqqa an waladihi fa innama hiya bimanzilatin nusuk wad dahaya. At iniain tungod paparkala isisyo makahinang kaniya sa lagbo-lagbo sa labi na in hukuman niya law niya sunna muakkada in pag-akika. Hati sin sunna muakkada masuk siya pa wajib. Deng sin ha amin sunna. Yato matarang gusto nabiya ita yadto. Wa yajuju wala yajuju fiha la yajuju fiha al-awra wala al-ajfa
wala maksura wala al-marida. Long niya, doon na nibiyayta, amo na yung bakas na resab na sabot ka, inakataning kataan, di manjari ini hipag kurban, atau hipag ini, ano yun, pagkurban, di na siya manjari hipag akika. Amin, aon siya gagat, atau aon siya doon ini aib. Biya na sa imbutay ng sipak mata, limpungin ipon, ini saplungin tainga, baliin tanduk, utudin ikog, pingkain siki. Na, biya, natin na suway pagpion sa milpawal na, sing ini hayop susumbayon, pion mo to din sa rayaw-rayaw. Amin makakuyag atoron biha. Kan nabiyabay nila, inumbulhan buok, ini wal na biha, namunin puti. Puti. Na in sumuno bihandeng ha puti, amunain, long niya, uniyon, kawang. Aon kawang niya. Ayin kahinapusan to, damin itum. Bihan. Ngayon malingkat amon na puti. Dahil mga wal na sinamin susumbayon biha. Namo yan to. Ngayon katantan amoy ay biyad to, di yan to manjari. Biya na siya nakita kain na to, in piyon mo sumbayon, subay siya matambok. Ang rayaw in uno niya, in longta in luparagbos na bihan. Sinamin susumbayon niya. Namanjari, ubos lang niya, wala yuba'u min lahmiha syai'un wala jilduha. Wayroon man jari hirakang dahil nga amin siyumbay iyon bang siya akika. Sampay papais. Bataon waktu na yung kayo na hirakang saanin ko. At mahal kayo mga pais kambing yan. Labi-labi na mga pais sapi. Wala tuksaru idamuha. Di man jari bagbako ng bukog. Yari na kiwandi. Biyay kato. Bihan. Ini damikyan, wa ya'kulu ahluha min lahmiha wa yatasaddaqu minha wala yamassu as-sabiy wala yumassu as-sabiy bi shay'in min damiha. Long niya kumawain namin tagda po simparkala yaon deng amin unod yadto tugnaon niya pa amin family niya pagubos yadto magsarak kasi ikaruan niya pagubos di manjari pahiran ng bata-bata sindugo. Doon ay piyang langan. Sabab na atin po nakauna yung mga yaon kataan, magkahinang sin mga sila, biya na sin timpo sin jahiliya lang niya, na mag-uno yan sila. Ini pahiran ng bata-bata sindugo. Bihan. Kuanon. Bang biya kato. Long nyari ambok deng mga hadis deng kan samura anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kullu gulamin rahinatun bi aqiqati yudbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yuhlaqu wa yudamma wa kana qatada yasifu ad-dama fayaqul idza dhubihat al-aqiqah yu'khadhu sawfatu فيستقبل بها أوداج الذبيحة ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط وغسل رأسه ثم خلق بعده. Long niya doon haon in kaaunan sin ini biyay hikatada indugo long niya apabila ini magsumbay na sinamin aki kasi bata-bata yaon kumawa sila amin biya lang tayo butang tabi mga kakana yaon hipag-uno ini pag-ubos to ini dahon man yung bata-bata pa amin lokal sin pagsusumbayan yaon bihan ang palong niya butangan sinamin dugo yadto sinamin kambing yadto bang kambing atau unta uno na bihan butangan inamin umbon-umbonan sin bata-bata bihan Adto. Napag-ubusin to, ampa imbata-bata yadto bang ini tumahay na pag-ubusin uno yadto, ampa siya hukasan, lanuan, ampa siya bakungan pag-ubus. Bihad to inamin paghinangon, natin po yadto sin jahiliya. Wala pa yadto na ini, wala pa yadto na pipinda inamin kahalan nila yan. Naman jari, ini, biyay ta isab kato, hadis din kan Abdullah ibn Buraida,
qala sami'tu Abi Buraidah kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina ghulamun dhabaha alayhi syatun ولطح رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونخلق رأسه ونلتخه بزعفران لونnya doon hayaon hawak tu namo sin jahiliya pa kami apabila ang bata-batay pag-anak longnya sumbayan namo siya bihan atin niya akika ini kambing pag-ubos yadto ang panamulong niya ini kuanon pahiran sampakan sinduko inamin ini usim bata-bata yaon banjari lang niya pagdatong sinaka ma-Islam atin niya hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam limahil na siya hanganin siya Nabi Rasul na atin niya inig nila na yadto in pagbutang sinduko yadto na inggianti nilawihan bukon na amoy induko sumakawa amin pagyanon ini za'paran yaon. Za'paran atin niya kahoy mahamot siya ipagbutang sarta in mga yaon pag usalon day sabsing kaybanan biyan biya sa pantun hipag biya panggaka ba ang mga uno-uno na biya mga sakit bihan amad to in paghinangon. Hatin niya naig hawak to sin limahil na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinang siya ini Nabi Rasul. Na ubos inamin biyeta ayat tulong niya, hambuk-hambuk da kambing kabiaksahan nila, sinuno yaon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyeta dan kani Ikrimah an Ibn Abbas, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqqa anil Hasani wal Husain kabshan. Hati niya, in pag-aki kasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapo niya kay Al-Hasan iwan niya Al-Husain, hang hambuk-hambuk da kambing. Bihan. Sumagawa in hadis ini hadis sahih. Sumagawa hasunan ni Abu Dawud walakin fi riwayatin Nasa'i in kabtangan doon kabshain. Hati niya dua ruah kambing. Bang biya kato di kambing. Sa babayrong kato amin karupyaon. Amin way tanduk. Kabshain. Wahuwal asah. So in sahih tuod amo na riwayat hinasai. Wala nag-akadiban sin riwayat hi Abu Dawud. Nantuhiya. Naman jari doon hayaon riwayat hi Ummu Kurz al-Ka'biyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anil gulami syatani mukafi'atani wa anil jariyati syatun wa qala Abu Dawud sami'tu Ahmad qal mukafi'atani au mustawiyatani au muqaribatani. Inpiyat long niya doon hayaon long he ini riwayat sin amin Ummu Kurz al-Ka'biyah diungog ko to din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda long niya intungod pa usog, bata-bata usog, dua kambing. Ubos beta doon, mukafiatani. Hati niya, biya akon magsibuk-sibuin umul sinamin susumbayon. Sabab in umul sing kambing amin ini susumbayon yan, aon siya timbangan niya asal. Bihan. Na, pag ubos lang niya, bata-bata babae, ini hambuk kambing. Na, nagakad doon haon, ibang biyeta doon haon, sin Abu Dawud, lang niya diungog ko to di Ahmad. At ini Ahmad, ini Ibn Hanbal, lang niya kala, mukafiatani ay mustawiyatani. Akad magsibu, iban mutakaribatan. Nagsusuok umul sin amin duwa yaon. Manjari ko imiyambi alupa kambal na sila bihat, sin kuan yaon. Na imaksud doon haon, katan, lang ta, magkugdan inamin uno yaon, sa sumagawa, inyad tulong niya, amin hadis kain, amin hambuk-hambuk dayad to, hajaman sin amin kasigpitan nila bihan, bukon patod sila luhaya sin kabuhianan nila, magtubihan na hambuk-hambuk kambing dahil mapadyato nila ha,
jaman nila yadto. Naman jari hari kato tungod sin parkala amoy ini suwa ini pag inu-inuhan na to in kahalan sin amoy hinang sing kita niyo. Sabab aun waktu kapasuran na to in amal amoy ini sunna sin Rasulullah sin amin sunna sin bukon launta panhindo sin agama. Mantuwihan. Biyan na sin mga ini kahalan sin amin pag-ayupo bata bihan. Mapuas ding ha amin kambing na sabot yaw naman yung pag-anon pag-akika in Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghinangon niya bata pagtahnik lang niya tahnikon bata yaw. Na yung pagtahnik muna nakalamod na dito rin hapanagnaan pa sin bata lumahil maripakuha bihan amo na inbangan in bata dahil harapit pa ini tuo sintay nga niya iban harapit palawa magkamat. Sabab amin hikmat niya dito sa rayaw karungukan simbata gumawa dahil halom tiyan hiina niya amo na ngaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in karungukan niya makauna rin kakatantan. Sabab magbatok yaon batin bata yaon asal aun yaon panghati niya sin pagtuhan dia rania dahil halom sintiyan hiina niya sambil gumawa siya mari. Supaya kabatukan niya ini maksud hangkan siya panjali sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin na inyad to katan lawag-lawakon niya yan to bang siya lumasag na dahil hindi ha babawsin gumiini. Naman jari amin paghinang lang ta tungod pa amoy yaon ini pagtahnik yaon paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga bata bihan sabab na haamin kulang pa yung panghati nila katan mga na bata hipag-anak kabiyaksan nila dahon madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan naka kan Ibnu Abbas yaon na pagtahnik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya ubos na ito hinang inyad to yung bata ubos biyangan bihan ubos ito aun kamat deng harapit palawa ubos kima siya sin tamar amin pagyanon singkit along tatamar ha Madina amin wayron di magtubo aro kay ngula misan pa inkaaw na hamamlaka sibo di tumubo dito doon da Madina amin nakabidda ding hakatani on kuan siya mahinang mo sambil pangkaka hakatan pakaradyaan mo inamin ini tamar yaon na pag-ubos lang niya kiwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pialunok niya wala obsin simod niya tinya kiwan niya piusat niya bihat naubos ito malunok man to dito ang paniyakiyawa paniyasungit pa simod sin Ibnu Abbas ubos ang paniyadiwaahan bihan iulan niya ha daghal at tungod sin daghal niya yaon ang pasiya imian Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil nagbarakat indua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon makaliw kan Ibnu Abbas banga pagtafsir dasin Quran sampay yan katan isiu-siu indeng ha mga kamuriran niya katan gimuha dahin doon biyan kan mujahid yan kamuriran sin Ibnu Abbas sarayaw-rayaw rin ha mga magtatafsir sin Quran sabab deng ha barakat sin dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yadto manjari mo yadto hinangon bangkaw maraakbihan sarta bang di makaingatin nagdaak kay manahinduan mo isab siya amo ini pagdua mo magko makabak anak duga ing amin ini nabiyanin hinangon mo yung pagsumbay sing kambing bihay ni atawa sapi bihan hinduan mo ray sa magtubihan hasupaya kuno waktu na di na hikaso sayad to maglagpa imam bihan biasin bihawon di majaturi kato at pagsumbay manok bihan so ay parahon man na po imam bihan maguno. Oh, na misan babae may nga sumumbay hayan. Yan to kakunahan subay sa Diyausog. Sabi malukay, bang mo kaingatan ni naturan si pagsumbay. Bismillahi Allahu Akbar. Biha. Nganan mo jintaw tagdapukan niya. Bang siya akika. Bang siya kurban, kansiyo. Biha to. Na, Bismillahi Allahu Akbar. Siya mo na katan. Inya to katantan subay siya sumbay unangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang biad ti mahinang ta, nakumugdan hinang ta. Naampan na mataod din nga mga kakahinang lawg tahi pagkakanap sing kaywanan,
biya sa kaula-ula di jud matuin hinang bangyaon di kalamo di mga yaon. Na yung mga yato ka man aun waktuhi kabatal sinam Malta. Sabab na misan magsambahayang kaw yaon bang mo kalamuran sindu ka hindi na matay min sambahayang mo. Bang malawa hadyan pangannal mo ring hahihinang mo aun waktu batal ning sambahayang mo. Biya. Nabiya din namang kalamuran na tudki kita na singkatanta ni namin hinang yadto. Sindi yaon kakunahan hilamod. Na ayad to habok deng mga kasaan dabay sabsin mga nakauna yadto ando kaylo na ati ko ring hakakulang day sabsin panghati nila naglasin ilmo maripalawman na to magtubihan na uno-uno na sa jembiya mga mapikil nila bihan hilamod haparkala sabab na imbata-bata pag ini kaybanan bihan na pagtimbangon suway siya matimbang naman jari in pagtimbangan bukon siya in pagtimbangon kuan ini bata-bata in pagtimbangon buhok bang siya maigna hangkan na bukon in pagtag kaniya lang niya maguno mag ini uno ini magpa uno ini mag utod buhok yaon undang pagtawag yan magpapurot aon kaya na magpakunting pakunting lang niya atawa magpapurot biha nabukon niya to magbakong tuod ikan tuod sabab na biyay doon haon impag yanon lang niya ini pag akika yan biyay doon haon tuod sin subay siya igon in lummi in buhok diara sin bata-bata dahil halom sin pakandangan niya lummi sabab adakala yaon pa inamuin bakkas sinamuin long tapanubig kalawom sin uno yaon marani maripagwa na yung labir marew maigi namin buhok kedto nasa tay karayaw ra bata-bata mahita bang muigan yung panagnaan tubo sin buhok ngayon lumabong kaman dumayaw yung tubo niya bihan namo yan to na dahil nga mga hadis beta kato lang niya dahil kan Salman ibn Amir al-Dhabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma'al ghulam aqiqatu fahriqu anhu ad-dam wa amitu anhu al-adha lang niya dahil ha mga ini pag-akika ha bata-bata yaon natin pagsumbay sinamin susumbay unid to na dia akan doon hao ni namin long niya ini ipapasumbay inamin akika yaon sarta long niya amito anhul ada iban lanu inyo in amin lummi diara sim bata-bata yaon nen pagyanon dito lummi diara sim bata-bata mo ning buhok ngarani maripakuwa biha nagkan na suway siya bakungan igon dahin doon haon. Napagawas pag-iig simbuhok, amo unin timbangon, bukon bata-bata. Amo unin timbangon. Na intimbangan sim bata-bata yaon, amo unin pagsarakkahan mo. Mang pilay bugat niya, pilagram. Nga mang long mataod sin amin nag-uno yaon na. At niya, malago-lago isabin, ikapagsarakkan niya. So makawa yung pagsarak ka, wala biyeta doon in sarak ka namin naghinang kaniya. In sarak ka namin taubal hajat. Amoy in miskin. Sampay biyeta doon ha, unlaw niya, in riwayat, sinadis yaon, ilang niya, sadaqatuka alal miskini sadaqah. Wahia ala dirrahimi sintani sadaqatun wasilah. Long niya, impagsarak ka mo, at inipagsarak ka, bugat sinamin buhok to, harap pamiskin, inyang bistahon sinallahu ta'ala kay mo, sarak ka. Nagsarak ka kaw. Hamiskin, amin tagda po kaniya. Wahia ala dirrahimi sintan. Bang ingkasarakkahan mo kampung mo, at inpagyan mo kampung mo, miskin day sab. Balhajat day sab. Bistaw ni sab kay mo duwa. So bang harap pa kampung, duwa yung mabista. Kaisa niya sadaka, karuan niya sila. Hangan sin
para sugpatan mo iban sinamin siyarakkan mo. Dua. Bihan. Namo yan. Amo na yung pag-anon doon. Pasal hak, sin magkampung. Aun doon hak, sin magkampung, aun subay, adyayaw ng pagtulong tabang. Minsan bukon long ta, subay hadyaon parkala, ang pakaw tumabang. Di. Bang aun dapat, kikita mo bihan, bang kau balabi-labihan, na, kantuan mo sila. Na bang kau yan tumaan na, dabiha yan, tumagtatao di sabihin, isupply kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lang niya pagsarak ka rin ikamiskin. Di karagdag sinalta mo, kaman ikaw pag-uno. Ba't lang sin Allah ta'ala yun? Kuha ni sab siya ini, kapangandulan. Na ganapan. Bihan. Na pagkahitapok boon waktu bihan, wayron na tumubod kayo mo sa may ta, magtao na hadya ka, sinyon tiya tao mo bihan. Wala pa kaya pagkagasto. Naon waktu lawaon sin Allah ta'ala rin kayo mo yan. Amin itaw mo sadya. Naon waktu mahulog na hauno-hauno. Biha. Pasal na imaksud sin amin kuan ini, sin alta ini, suway siya maguno. Magsinublihan, imano siya magpakay kaniya. Amo ni maksud sin amin alta, maguno. Hangkan na kunod lang niya, maasyat na kula. Amin magtawad ya kaw. Aw niyang kay ba na? Hitawin kuan. Magtipon. Isip pagtipunan. Bangyabot yung kamatay na, magtibukon na kayo mo. Bihan. Naamo yan to. So, lang ta, yung mga pagtimbang, sin bata-bata, bukon yan to amo, bukon lamod amin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawi-lawi na tuod, in aming mga hinang, sin mga kaibanan, suway lang niya aon mga biluok. Lang ta amin, masuk na papabutong naon, wifi sa bunod. Sa matag pa siya biluok. Bang manaon na tubig. Nahiloon niya ito. Yan, bukon sunnat sin kita. Sunnat sin mga lanang niyan. Biha. Inamin mag-uno. Sa babimbuhok kanila, aun siya mga pangadji sin mga lanang yan. Aun, kaingatan ko na inhinang niya, magsudlay may na at may na, titipon niya namin tanak sin buhok niya. Pag-ubos ang kapito yatod magtupajambatan ha, sugad to. Yulog ha dakat. Dahon sindakat biha. Pakain na. Bihatin kuan nila isa. Ilmo nila. Panghati nila. Imbuhok. Titipon imbuhok. Paano ron hatuwig at harakat. Bihad. Napagkaway roon bihan. Yan to kita hanglod gimba. Kung masuok nga. Butongin kuan. Inyon lang niya. Wero pamisan nauno yaon. Wero pamisan nakauulin kaniya yaon. Malano yaon. Narito itaw alam singkuan. Yan. Ngayon to pang hindo sim bukon deng ha agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawi-lawi na to bukon deng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na lawi marayaw amin ayaran tain ini kaanakan ta di tapasinguron sin hinang wala nakaamo. Imalingkat paamuhon ta in hinang misan pendong kato ayaw ta long ta bogbugan bang inyon wala na nakaamo. Supaya doon kita mag-ingat. Magpaamo sinhinang ta, baba kita, yari pahadun niya ririlan sin Allah Ta'ala. Waktu, karena nabang ini ipag-ikot na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato, in waktu na, magsusunto di mano siya. Ay ori magsusun, in nakabakdo sa, nakahinang. Misan yung bariman, magsusunda. Bang maabot nga in waktu niya. Mahita. In pagsusunan niya, mahita siya wala nakapatawad sinamal niya. Nang maabot nin waktu. Wayron hindi magsusun na sadya. Mahita ko na puspusin ka, kaya ko naghinang nag-amal. Mahita ko kaya bukitin waktu ko kaywanan. Nasa, di nilan pa kita sin Allah Ta'ala, malagguin namin unuta. Amo na yung pagtawbat. Pangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nakita mo, magsambahayang kau yan, ubos kau sumalam, magtuituin piyang hiduk kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangayo istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ubos na karong sambayang. Ang pabiyabay katuin sambahayang makauno. Makaig sin dusa. Makaig sin katantan lummi. Amin lummi ding amin hinang panulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasa inya do katan asupaya maanad kita misan payad to naghinang na kita simpyang dakan
na suway tari lupahunin pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na ang mga hinang bihini ando na paamhon na to paaming kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya balikan ko wayroon pagsusunsing kita niyo tawab na mahunitin parkala sungon sing kita niyo katan na mamaid kami lapal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.